بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan agama Islam, alhamdulillah yan kamu imaalog kamo hawaktu ini yarinay sab kami longta ini timagna sin amoy in pagbawakbakan na to waktu sin puas simbulan Ramadan karena bihayaon magbing na isab kita pa amoy in jaman kabiyaksaan sing kita amin bukon na bulan Ramadan damikian yari in pindwa ko long ta harapit ko patuo amoy in long ta pagbisarahan na mo doon hay ni mga pakaradyaan amoy subay na to daran tiutumtum in mga kakahinang na to habulan Ramadan karna inyad to katantan dimil kato tanyo ka kuyakan himinang sin amoy pardakan sin Allah Ta'ala habukon na bulan Ramadan na inyad to long ta hari pa kami makatagna iri tukbal ko na apa pindwa ko isabihin biya mga panalon salam kato tanyo katan supaya katagnaan natuin namin waktu na to kabiyaon insyaallah ta'ala paliyatapuntal siya natin siguro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palangwan sing kami haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinari yari na sab kami iban sing ko kalasahan imadop kanyo masabihaon ini lang ta magbalik na isab mag-continue sa naming programa sing kami sinwala pamiyabot imbulan Ramadan. Alhamdulillah simbulan Ramadan na natikmod sing kita nyo alhamdulillah in pangadjian amo in lang ta kahawak-hawa amoy in before magbuka na pagkakitaan niyo kami riha ini tempat mulya ini amoy in long tamang dihil pangadjian kato niyo katan magpatumtum ang paliharan sin pag-ibarat po Allah subhanahu wa ta'ala arapon pagpuas sin Ramadan na in kami alhamdulillah hibalik ni sabes kay natag na inamun long ta programa sin kami amoy in long ta hangan paay na tadhabon katuan Masyaallah paay na tadhabon amoy yan to in long ta program sin kami amon hawa sin Ramadan na mag-abot in Ramadan nabihiyad to kabal iftari pabutang na mo inyong mga programa sing kami long tamahapon before magbuka naman dyan yung mga palawon hakamis na meron sinaring biyayaon long ta na panagnaan long ta pang himalik sinamuin long ta programa sing kami nagbalik amon di long ta kahawa dumahad katuan adum isnin mahapon sinahad inshallah subhanahu wa ta'ala malam isnin mahapon ahad in long ta kami insyaallah subhanahu wa ta'ala na banghitak sin Allah ta'ala na di kami pagkakitaan niyo basing guro ko kalasahan amoy in long ta mag-continue kami sin pangadjian at tawakan uno na maudo amoy ni katukbasin kami riha long ta tempat mulya ini diin na biya mga long ta maputsing kami amoy pangadjian matuok long ta hitukbasin kami amoy tumupahal sing kita niyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy yung paglamit-lamitan na mo iba siguro kalasahan amoy in long ta bisarahon di hatampat mulya ini supaya long ta in pangadjian mabuhi insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy mawagbo in panghati sing kita niyo sarta in pag-iman sing kita niyo na mawagbo ray sab nga sabab sin amon wasihat at tawakan patumtum hipagpakatukbal sin mga kaguruhan sing kamuriha tempat mulya ini. So inshallah subhanahu wa ta'ala hibalik ko magbalikin na mo lang takapato taguro kalasahan na mo intumag na si pangadjian sing kita niyo haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah long tayad to na namaid kato tanyo in bulan sala halga kato tanyo katan bangsa muslimin bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy in
Piyabidda sin Allah Ta'ala in katan kakahinang yadto tungbasan sin Allah Ta'ala balabi-labihan puas dain haamoy in kiyato gila sin sara timarang kato taniyo haamin bukun bulan Ramadan. Anjari in bulan Ramadan in yadto wala piyangandul sin Allah Ta'ala mga malaikat magjaga iwan ini longta magsulat atau mag-record si mga katan amal sin tiap-tiap tisulakan daing kato taniyo bangsa muslimin. Wat malain kaninyad to bukon niya tumuhon tilusahon sin Allah Ta'ala in tiap-tiap ipon himinang atawa umalop harap kaniya. Naman jari hasabab ito longta im mga pakaradyaan limabay kato taniyo tumtumon na to mga katawtay manghuran wala longta ini nanawa din kato taniyo yung mga ibadat amin paghinangon na to habulan Ramadan wat malingkan maray hati ko hambuok dain namon di na to mahinang ha ini bukon bulan Ramadan amura in sambahayang tarawih wat malingkan hangan sin amin sambahayang manin pagyanon salatul lail masih ukab inyaon katantan jukup-jukupan menjadi na to hitunay biya na simpagtunay na to habulan Ramadan. Ini yan mikian biyaway tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi-labi na yung sambahayang doon siyabot niya hambuk hadis lang niya salatul layli matna in sambahayang doon duarong karakaat sumalam kita duarong karakaat wala tiugila ka to bang pilain taod amin man jari tahidangon inyad to kadarha amin kakausad tamisan pila rakaat ayaw na kita magdini sulat bihan pilain kaya tindugta ayaw na kita ini longta kuma uno-uno na yaon na mga supaya rita kalupahan niya to sa bukon kita yad to imagbista sin taod Allah Ta'ala ra imagbista sin taod niya na mga yan katantaan matarang nakato in sambahayang na jukup-jukupan yan sibu da pardo sibu da sunnah yaon da in rukun niya yaon da in sunnah niya yaon da in wajib niya hangkan na misalin sambahayang sunnah yan di mo man jari longta amuin gaan-gaanon subay mo rahalgaan hangkan na bangko makatindog na sambahayang sunnah di ka manjari maghimumongan lang mo ini batalon ko na ini asal da sunnah ra di in panghalga among hasambahayang sunnah biya na sim panghalga habulan Ramadan atawa haamin sambahayang pardo bihad to inamuin kalagguan niya sabab na yung mga ini katantan sampai biya ka to hambuk hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya in amuin sambahayang sahaya palita sin tiap-tiap hambuk din kato taniyo bangsa muslimin ini asabiyad to doon hay ni kita makarak ilaw ha waktu wayron na yung suka way na yung bulan tigidlom na yung katan sambahayang inamuin mahinang talong tapalita at palitaan dimihil ka sa wakato taniyo waktu katigidluman naramik yan inamin sarak ka inyan katarangan tanda sin amin hukot sin pamarat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala lamud siya roon amin in tanda sin ini ipon sin Allah ta'ala bar iman amin wayroon doon haon mikit halam sin daghal niya kaikot tumarang doon hayan in tungod paparkala amin pagsarak ka ngayon to hambuk tanda dakula kahukot sin amin pag-iman sin hambuk muslim damikyan lang niya in kasabaryaon diya silak sinamoy in kasabaryaon silak sinamin pangatayan mo bihan kana sinamin parsugpatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala di iyad to makasasawi nunong pakaradyan halom sin ini dunya ini kasigpitan inyad to katan may nang muramal di na siya malupas sabi na inyad to katantan dirhil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu darumatong kato in karayawan iban sing kasigpitan kasusahan inya do katantan bang tatay maon inyaon katantan tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyaon panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala kalubaha hangkan kita tukason sabab sin kulang pa imbiya mga ini
Uno ba ini? Panirab ta panghati ta si mga pakaradyan halaw man sing gumini. Nga to hikahawa ito sin akal sinambuk plano siya. Yung mga yang katanta. Nasa beto, longta, intiap-tiap na sabot taro na sambahayang amin bang maukab na insahaya sin dagal na to harap Allah subhanahu wa ta'ala na inyaon katantan kaya hati-hanta intiap-tiap wajib, intiap-tiap rukun, intiap-tiap sunnah aun yan darajat sin tutong basan din Allah subhanahu wa ta'ala. Naamping katan ang malini aun siya tiutungod sin Allah subhanahu wa ta'ala katan amin itungan bahabo kung bulan Ramadan biray ta nakato intiap-tiap hambuk amal mahinang mo sibu da sunnat, sibu da wajib, sibu da inyaon rukun hampu-hampu hilihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo karayawan na inyaon lipat manglipat amin subay na to adto longta ini halgaan marayaw biasim panghalga taha bulan Ramadan sabab yung pag-ibadat bukong na bulan Ramadan sadya biasin namin longta pagkabiyaksahan si mga kaibanan tumuyo hadya mag-ibadat pang bulan Ramadan na bukong bihad to sabi nyo ni pagbiaksa ta sadya si ini baranta hasupayain ini ginhawa baranta tumaanad ha bihad to hasupaya inyad to hikatindog ta isa halom sinhungkot tag isa bulan bihad to inihambok pagpatumtum sing kami dayon ha amin kaptangan si mga sila nakauna nakahati sing ka-Islam nakauna siyod sin pag-iman dahil Allah subhanahu wa ta'ala at inyan katantan dahil hatuhan Rabbul Alamin sabab iman lang ni hipagtagbak sin Allah ta'ala pa jantong sinambok mu'min hisiusin tagbakon niya madto at awalog ta tiluan niya madto pa ini daghal sinamuin pag-iman ang pag-iman siya yaon hambuk kiyarihilan yaon iyayaran niya pag-iman yaon di na siya mabaya amin maukat dahil halom sindaghal niya na duwang mangduwang inang pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya ito kataan pag-anad sing kita pag-anad sabab injantong tayo nila sa inang magtuna naghihibal-hibal, magtumariwihan. Nabangtay niyo kung patutukon doon haon inamin pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala muklas yung pag-iman, migdeng kato. Naamad to inamin lang ta inisubay na to ayaran. Naman jari hambok pagpatumtum na isabdeng kato ingaton na to mga katote manguran. In waktu bulan Ramadan tiyawag si mga kaiwanan ulama in bulan Ramadan law niya Syahrul Jannah. Hati niya bulan surga. May di bulan surga. Wairun sumasaw kayo mo waktu si bulan Ramadan. Sababin syaitan gakutan sin Allah subhanahu wa ta'ala runa. Di siya limpukan, di siya makapanasaw. Nahasababid to paggadukas na yung kating bulan Ramadan tumtumayatay mahud mamaus si iblis iba na nakapo niya. Sabab sinduwal niya halong sin ini katlo anadlaw wayron mahinang nihang sulag uno. Hasabed to bawion niya long sin bahasa Tagalog inamuin wala niya nahinang bang lipaton niya ito. Amin mamaus siya ang ating kamaksuran niya. Mamaus siya, mamaniw siya. Sinamuin hinangon niya kato taniyo na ang patumtumon na to in sa lagbo-lagbo kuntara na to ginawabaran na to way na makaliw kuntara malagbo misan pa yung satan in malagbo kuntara sinhambok ini Muslim amo na yung ginawabaran niya may ta kita'y maghihinang si Marayaw kita'y maghihinang si Mani na amo yad to nasa wabid to biat kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam asal hauno pakaradyaan subay tutug doon inamuin ini pangikat tahatungod piyang daakan si Allah subhanahu wa ta'ala di taman jariyad to ini ula-ulahon subay tahalkaan nito bihan sabab amod ting hikahukot sin ini pag-iman ta pa Allah subhanahu wa ta'ala di taman jariyad gaan-gaanon yung mga yad to katantan damik yan impiyang langan sin Allah ta'ala subay na to daysab hihaatay sabab inyan katanway na lukpas bang muhinangon impiyang dakan sin Allah ta'ala ibadah tingnan niya bang mutinggalan impiyang langan sin Allah ta'ala ibadah tingnan niya karuwa aun pahala dengan Allah subhanahu wa ta'ala so walang malukpas na amuyad to mga katote manghuran in subay
ini jakahan na to. Nawang na to yung jakahan na biyay takato sin ini agamata Islam. Hisiyo-siyo yung makatakin amin tumutog doon hapiang daakan sin Allah Ta'ala Iran tumangkis ng hapiang daakan sin Allah Ta'ala biya siya sin nakahinang taming sing ginawaran niya rin nga pinarka jahannam. Hati niya rin na makasuok kanihin ini iblis iban sin anak po niya bihan sumasaw kato tanyo. Nalami-lami na bangaon pa rin doon haon kawakan ta amin hika panampan tari siya makasuok kato. Besin pag dini niyanan na mo bihan aon antibiotic tarong ibarat sakit nari na siya makasuok sababi niyan aon doa biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam niyanan na mo antibiotic amo nain paghamatungan sin Rasul iban hi iblis iya subo niya hi iblis bang uno tuod in kakahinang sin anak po Adam amo hindi siya makasasaw di siya makasuok nang niya doa perkala kaisa niya amo ng kalimatut tauhid bang maka ini sabot ini muslim sin kalimatut tauhid mabiya sin unubaha iblis lumapog dumakan iban sin anak po niya malawa siya rin doon magtuy biya siya kuno sinamuin liyakot sin pudang mahait damit yan hikaruan niya antibiotic amon hain kabtangan astagfirullah al-azim amin mangayo kaampunan nin ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala na yan nasa beto magduruhunin abugho niya haipon niya on bang ini mahinang niya inya tulumag siya likawan biya di namin ikasasaw niya biya di nin kapangari-ngari niya inamun hinang mangi yaon aturon sinambok ipon niya on amon natin sa rayo-rayaw hinang pag-uusati namin katantan sin ibadat yang datan sin Allah Ta'ala am natin biya mga sangi niya hinang lupasin katanta mang minang doon amod tiin hinangon niya na yan tumtumuntahang po tag-isa bulan manasaw siya lipaton niya ang palipaton inyang katantan na insyaAllah subhanahu wa ta'ala hamod to rin ha mga ini hika irihil ko hawak to ini ilin ko isab maripa pindo ako inamuin ini long ta waktu insyaallah palit dapat alhamdulillah mga palangon ha kami Islam beasin akisin gulo kalasan hay doon at tinaingitan niyo na yung pakitan niyo waggo long ta gwa din kapag mahilan ba ni katwan na Ramadan alhamdulillah sa kaulaulay ng Allah subhanahu wa ta'ala pero pag in Ramadan ini ipagtatarbiya kato niyo ipagpantun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ipag-anad kasupaya kumusog ipag-ibadat patuhan Rabbul Alamin mangbiyaring kita tumuyo mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in Ramadan na biya sinari nagdarabarakat ng hadalat sin Allah subhanahu wa ta'ala kabalikan ko amo pagka hindi kumusog mag-ibadat inasal mag-ibadat sanin mo kung lang ta mag-ibadat mawat na Ramadan mag-ibadat na pa Allah subhanahu wa ta'ala inipaksa dakura din hadalat sin Allah subhanahu wa ta'ala mo in pagpalakayon niya kato inamun bulan mulyain naman jari, ini ang tukatan, nagkakawa kita niyo pangadjian na kula ng habulan Ramadan. Ayaw na tulupahon, in pangadjian na kawa sing kita niyo habulan Ramadan, amo interbiya kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, di habulan niya un. Amo in long ta, mangbiyadiin kumusog magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangbiyadiin kumusog magsabar, mangbiyadiin long ta maon in parsugpatan alaka, lawlasya niya, papagkahin niya manusya, iwan long ta parsugpatan niya patuhan niya Rabbul Alamin. Amo yan to hindi mga longta amo in pagtarbiya kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bang tabiya mga balikan inamo in long taliawayan ta Ramadan subhanallah inadto katan malaggo in balibak ka sa ginhawa na singgitan niyo mga panon hakamay sampay pa na balihan singgitan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala so inggitan niyo mga panon hakamay Islam biasa kita niyo ni upamakon mag-uusaha in mag-uusaha long ta businessman bang lumatong in muslim sin pag-usaha na magtuyo-tuyo yan tuod long talumamod mag-usaha amo pagka intra kapital bisan wayron on na magtuyo to bang dari ni ka long talamod nila amo in mag-usaha karna yaw ni muslim sin pag-usaha man jari pag-uwas na mo long ta muslim yaon inhinang nila maguno na mag-inventory sila katwan kitaon nila bang sila nakausaha kahamon muslim sin amon usaha yaon di matungmong kanila sababin muslim maglabay diyan maglaw ta tumutong doon ka to selama nama hanggang na yung kaibanan na pagjajakpatan niya tulong yaon na yung muslim daw pag-usaha daw simutang tatimpo bihay ni na mag-usaha tuod sila so nababa yaon yung muslim long na bihay na pagpuas yan to
Nakitaon nila na mga businessmen, magkita sila, mag nakausara ka to, wala. Simong dawahain lang ta alta nila, atawa wala nakausaha. Biyasahan nila muna si mga businessmen. Naramik yan mga panahon hakamesdam, in kita. Alam ta, in Allah subhanahu wa ta'ala, in Ramadan, piyalabay ka to niyo, makamisa na lamang katahon, ini musim sin ibadat. Sa ibadat, lam tamaw simot tijaril akhirah, al-baqiyah. Ini musim sin pag-ibadat, lam takana ha-akhirat, sarta amin kakkal, amoy yadtuin usaha, hati niya amoyin suway na to, paliharaon sarta dihilanhal ka, amin usaha, marata pa adlaw akhirat, sarta kumakkal siya, in karayawan niya, sa lama-lama, inshallah subhanahu wa ta'ala. In pag-usaha, long ta, amoyin kalnasin akhirat, amin ipagtakon, tijaratun, tunji, kumin adramin alim, atin na pag-usaha, business, amoyin makalapas kanyo, dahil nga pasigsaan, maulul, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tijaratun dan tabur, amoyin usaha, di long ta, magkaluwi, way kaluwi, sin manusia. Na inikatan mga panahama Islam, amo na yung pagtakon sa Ramadan, amo na yung bulan Ramadan. At nagkausaha kita niyo, alhamdulillah, bulan Ramadan, sin usaha, amo hindi na long ta, magkalawa, sa kumakkar sa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in karayawan niya. Na in kita niyo katan, suwain hinang nato, puasin Ramadan, mag-inventory sa kita untawang kita nakausaha na ka. Bang nakadawhat da kita niyo karayawan, amo indara sin Ramadan, amo yato yung dilingon na to, at mag-evaluate kita sin kakahinanta. Ginhawaran ta, iwasin ibadat ta, bang wala na to naka piyasaran in karayawan, amo indihil ka to sin Allah ta'ala bulan Ramadan. Karena in Ramadan, nakyatan sin kita niyo, mataod mo sa hataridong karayawan. Karena in sunnat mahinang talo si mga ulama bilang fardo. Arapon in fardo, tumbasan, kapituan fardo. Amo yan, inding mga longta ibadat, makawasing kita hawalan Ramadan. Naman jari, so yan tupik sa untang yan hawalan ta. Sarta, evaluate ta, unawaha. Nadawhat ko rawahin sa lago-lago, karayawan dara sin Ramadan, amoy nyoklas sin Ramadan na yung kamo. Nakampit dapat kami sin karayawan dara sin Ramadan. Amo yan to mga paluha kami Islam, insubay ta, longta, biya mga pagbistaw na ginhawaran ta. Manjari, inyan tukatan long ta karayawan dara sin Ramadan. Na manjari, uno naman yan in nakawa ta rito paidda hawalan Ramadan. At tawakan mang sa pamahihutang ta, nakakawa kita kapaiddahan. Alhamdulillah, nakapagtarawi kita. Nakatimpos kita sin pagpuasa hawalan Ramadan. Nakapagkhatam sin Quran, alhamdulillah. Lang taong dahil kato niyo, nakaruan, nakakatam sin Quran, mahamulya, bulan Ramadan. Demikian, lang ta, kimusog kita nagkiyamul layl, alhamdulillah. Amo yan, hindi mga lang ta, barakat sin Ramadan, kumusog intiap-tiap hang kato rin kato na mag-ibarat po Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari po sin Ramadan, uno na baha. Lang ta, humundong na baha kita, lang ta na inatalita, na jackpot na kami, nakahinang na kami iba sa lagulang Ramadan. Nakasabahayang na kami, nakapagtahadjud kami, nakapagbasa Quran, haruman sin Lailatul Qadar. Amoy inintong bas niya, long ta, labi marayoring hang ibuulan. Inyan, tumamarahin na mga paraham Islam, amon humundong na isab kita, pagpasin Ramadan, na inyan tukatan, mga paraham Islam, amoy yung question na kula. Pangasubagin hawaran ta, bangin kita, humundong na waha, atawa, hituitin pag-ibarat po Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mga paraham Islam, in kita, nagpun kita karayawan, nagpapanos sin karayawan, nagpataon sin karayawan sa bulan Ramadan, puasin Ramadan, ayaw talara kun lubuhon in ibadat na hinanta. Sabihan na sin ang isang gulo kalasahan kain na, in ibadat na hinangta Ramadan, mahinang taraha puasin Ramadan. Amura kuman hindi ta mahinang, amura sambayang tarawih. Sambayang tarawih, lang ta ininisya rasin Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan hadja. Di kita manjari magtarawih, haruwaing bulan, puasin Ramadan. Sumagawain katan, ibadat na sabot bulan Ramadan, biyasin pagpuasa. Lang taon na bukon fardo agatuan, sa naman kata, na fardo na yan. Hukum wajib na yan kato. Lang tayo pagpuasa, aon na pagpuasa, bisan bukon bulan Ramadan. In pagkiyamul layl, demikian inyan bukon sa bulan Ramadan, amura kuman na magpakusog in mga bariman sa bulan Ramadan. Karena lang ta, mamaya sila makadawat sinamon pala sa lago-lago, karena Ramadan, lipat mang lipat in ibadat, mahinang tiap-tiap bariman po Allah subhanahu wa ta'ala. Na sumagawa,
Inyag tukatan, mahinang taramisan mo kung Ramadan, in pagtahadjud, in pagkiyamul layl, in pagbasa Quran, in pagtaranglaw ta ha mga barhajat, pagpakaon, pagpainom ha mga miskin, ha mga lawta, barhajat. Inyag katan, lawta mahinang singgita, misan mo kung bulan Ramadan. Damik yan in pagsumadya ta, inamun lawta, parsupatan ha antarasin kita, magkaukampo, maglawlasya, magtawtay manguda ka Islam. Inyan damik yan, mahinang taramisan mo kung bulan Ramadan. Karena inyan siya, rasinallahu ta'ala, hakatihawaan sing pangumulan ta bukod sa bulan Ramadan. Naman jari hinangon tayo to suway continuehon ing kakahinang ta lawan ta pag-ibadat po Allah Subhanahu wa ta'ala. Pero sinagi ayaw bukod sa bulan Ramadan. Sampai pa duay ng bulan Ramadan, so yan to continuehon ing pag-ibadat po Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumtumuntan mga panahama Islam in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu siya amo inlong ta naghijra pa Madinatul Munawwara, amo panagnaan siya si Mampay di matong pa Madinatul Munawwara, paghijra niya amon nag-aaral man Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pagsong niya pa daw sin Madina, amon doon ni mga manos siya nagpupun-pun katangayan si Mampang kaniya, uring kabtangan biyata niya panagnaan kaya may tayo Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam amok Yahudi, long tahajaman na kauna, manjari amok siya rin mga long ta sa masimbasa, imaabang siya. Amoy inyaon siya hajumlahan si mga Muslim ha Madinatul Munawwara, miyak si Mampang ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabaya siya umati kata kimila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitaon niya maghisiyon pagtagon ba laong ta Nabi hinapusan niya at wakad Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambati Abdullah bin Salam, kung maksud ko mag-Muslim ako sa pagkanasabot lang na aon Rasul laong ta dumatong maripa Madina dahil hawla Makkah na hinakulong na si Mampang ako kitaon kubang bunal kay ni Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari pagkita niya pamayhon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga panahama Islam, hapamayhuan na si Rasul, makita niya magtuy siya na kaimangkan law na ini pamayhuan sin tao kun magpuputing, pamayhuan sin tao magbibisara bunal. Amo yadto in kita hi Abdullah ibn Salam, hapamayhuan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapanagnan nakita in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari jarahan ko lang na banguning kabtangan gumawa ding harila niya, panagnaan kabtangan mabaya kurungon lang na banguning kabtang niya. Pagbaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi niya lang na ya ayuhan nas, o kamo mga manos ya, in kabtangan bita si Nabi afshus salam, afshus salam nang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagtukbal kamo sin salam, pagpanalam kamo ha pagkahinyumano siya. Amo yan tuin panagnaan kabtangan ng hi Abdullah ibn Salam, gimo ding harila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indaak niya ay tapaktok balon sin salam hapag kahimano siya. Wa atimut ta'am, iwan pagpakaon kamo kakaon lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilul arham, iwan sugpatan niyo in parsugpatan ha antarasin kamo magkaw kampong maglawla siya. Sugpatan niyo tulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallu bil layli wan nasu niyam, iban pagsambahayan kamo sintungaan doon hahalin mga kaibanan manos ya natutuog, tadkhulul jannata bisalam, makasud kamo palang sin surga sin Allah taala halam sin kasajahtraan. Amo yun kabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baytay Abdullah ibn Salam, kasakupan niya kabtangan dayha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapagton niya zimatong harap pa Madinatul Munawwara. Manjari ini nikatan mga panahama Islam, biyata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang takitaon bukod hadjay ni Ramadan, bukod Ramadan sa hakatihawaan sin patahunan, sin iadlawan, sin duman, ini biyata kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iadad kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam in suwahi papahinang imparkala ini katan, karena bukod hadjay ini makamisang mga katahon, bukod hadjay Ramadan na ini mga panahama Islam, magkahinang singgitan sa bulan Ramadan. Nabiasin agi bukun hajjah bulan Ramadan sampai pagwa sin bulan Ramadan mahinang singkitan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amoinin panghindo kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang tanahinang inikatan parkala ini nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam nang niya tadkhulu jannata bisalam, makasud kamo parang sin surga sin Allah ta'ala halam sin kasajaitraan. Amoy dibayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamarikan ko panagnaan afshus salam, pagpanukbal kamo salam, hikarwa wa at'imut ta'am, pagpakaon kamo kakaon, hikato wasilul arham, sugpatan nyo in parsupatan antara sing kamo magkaw kampong maglawla siya, wa sallu bil layli wan nasu niyam, iban tambahayan kamo sintungaan doom hal in kaibanan natutuog,
tadkhulul jannata bisalam, makasud ka mo palam sin surga halam sin kasajaytraan lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So biya na sin ari mga palawon kamay sa ini magkahilan sin kita no simbolan Ramadan. Na ini bukun hajjat tupot ha Ramadan sampai puasin Ramadan suwe na to na hinangon ini. Amo yan din pag-evaluate sin kita niyo mga palawon Islam. Bangin kita niyo nabiyaksa nagsambahayan sin duman sin Ramadan ando di hado kain sin bulan Ramadan law ta do kain bulan habukon bulan Ramadan danik yan kontinyuhon na to. So kita ni istiqamah. So kita niyo law ta tutog pag ibarat po Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko mag-ian long mo wat long mo ini bukon da fardo sunnat sa malaguin karayawan ni hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto mga paluha may Islam in kabayaan ka to sin ara may Islam in subay kita niyo maunin istiqamah na to. Salta alad dawam amin tutog kita niyo pag ibarat po Allah subhanahu wa ta'ala. Tutog kita niyo nagtataat patuhan Rabbul Alamin amo pagkain fardo sampay sin sunnat suway na turahinangon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena in pang ibadat kabalikan ko buko na dyan Ramadan in pang ibadat long ta katihawaan sin kabuhi sin kita niyo suway kita niyo magtag-ipon po Allah subhanahu wa ta'ala. Karena imbita sin tuhan Rabbul Alamin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sumbahain Tuhan mo hingga magot kay mo in pagtakon yakin in yakin amo na in kamatay. Amo yan to in himugtuan sin pag-ibadat bang magot na in kamatay sin tiap-tiap hang katoring kato niyo. So amo yan to mga paluha may Islam. Ayaw na to lukpason in ibadat biangon na to habulan Ramadan karena inyan katan malarat apabila kita ni humundong sa mayta naman ko himundong in nabangon mo yan to biya sa do ice matunaw di na hati na mahasasin kita no hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to mga paluha may Islam in kabayan sin ara may Islam kato niyo katan in subay kita ni tutog long ta pag ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala dahil sin ari na naghapot kita niyo karayawan habulan Ramadan in yan to katan tutukon na to atawakan soy na to long ta hamparuhon dihilan halga sarta long ta upiksaon marayaw hasupaya di malugpas in karayawan biyangon na to habulan Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala. So mga paluha may Islam amo yan tin patungtong kato sin ara may Islam hapaliharan lang ta sin pag-ibadat sin kita niyo di halaw man sin dunya ini ayaw kita ni magpuwa-puwa sin karayawan atawakan sin pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala biya sin ari ayaw na to lupason in Ramadan amo in long ta paksa dakula pero tong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala inya to continue na to yung pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ta'ala din ko magbalik paguro kalasan inamon long ta sumugpat sin pagdiyan insyaallah. Alhamdulillah iya mga makapagluluy ng simbahasa in mga nasabot ito katantan na subayad to tilusahon na to hambuk-hambuk iban ayaw na to yadto long ta lupason in mga kakahinang na to amin limabay di siya man jari makuhila hambuk ding kahuli ka ini ka ano ba ini kakuhila sinamin amal ta nakauna bang hiundong tanain hinangta haamin puas na simbulan Ramadan sabab hapuas simbulan Ramadan long tabang biya mga hatimbangan na makaanin timbangan niya sinamin hulihan ini amin hang po tagi sa bulan dahil sinamin hapulan Ramadan bangaw dapat tuyuan na tuyad to apasun inamin pahala dirhilan sin Allah ta'ala hapulan Ramadan ang paing kamatauran din mga kakahinang doon ay sunnat sumagawa in kalaguan niya biya da simpardo na ini ayaw na to long ta biya mga gaan-gaanon in ibadat sunnat sabab bang ta kira-kirahon kitaon itungon biha natawa timbangon mangibarat timbangan atawa sukuron mangibadat ini susukuron bihan malago da inamuin itungan sabab may ta in tiap-tiap hambukam malbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang mukimugdan haamuin piatarang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta inyaon katantan matarang guwa dayng hasara ini biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala kalam niya maning Quran mahamulya inyaon katan hangpo biya na sinagi ko kain na to in rukun aun siya hangpo inambuk mahinang mo in sunna yaon day sab damikyan in wajib damikyan day sab nahamin kanto iba, kita unta sa upama, in luparagos sinamin hinang ta, sambahayang sadya. In sambahayang long niya, long si mga pukaha, ini rukun sambahayang, aun magyan long niyang putag turukun. Aun kaiwanan hang putagupat. Bihan. Na himutang talong tahang putagupat. Makapila mo hitindog yan, halom singkawan tagupat ka dyan. Makahang putag pito. Hati niya, in rukun niya, to simu dayad to ha, tiap-tiap ini rakaat yan to katantan simuday na to itungan niya
Nabang mo ikatunay yadto, inyadto, nakakawa ka magtuy, bang biya, lipaton mo makahangpo, duwa nga ibo tong gatos tagkawaluan. Harukon sadya. Naramik yan, bang lang ta hasun na. Nainsun na, itong nila insun na haamsin sambayang hangpo. Hangpo na, lipaton mo makahangpo tagpito, o nahangibos pitong gatos. Pitong gatos, araw. Damit yan inwajib, lang niya walo. Doon halawm sin sambayang lipaton mo makahangpo tagpito aw naroon haon hangibutong gatos tagkanuman nabang yadto ini jung lahon mo katantan aw na 5,000 upat nga gatos tagkapatan nabukon siya roon hadya sa mabimbihita kato in sambayang 5 wakto kay man sambayang nabang mo lipaton yadto aw na kay mo roang gatos tagkapituan tag 2,000 karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yung aming nagbo niya yan. Naman jari, inyad to tindog mo isa-isa mura. Naman ko limamod pa jamaa. In jamaa, baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 in baita. Kauhantag 5? Kauhantag 7. Banglang mo kauhantag 5 yung hinil kayo sin Allah ta'ala, aon magtuwi kalaguan atawa pahala hinil kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, pila yung taod niya? 1,800,000 nga ibo. 1,800,000 nga ibo. Bang dito hakawaan tagpito, 7,000,000 tong gatos tagkapat tagupat nga ibo. Na, di man jari ula-ulahon tayo nini, minsan na sunna. Sabihan na sinagi ko kain na, in sunna, yaon da in wajib, yaon da in rukun, yaon da in sunna. Jukob na siya katanong, kanda di mo man jarian lang mo, sunna ra. Aw ninibya us panaw kumihan asari naman to timindog da ko man ako magbalik inya tutuan uno hinang tiagnaan muri mo taluson haamuin ini kabayaan sin Allah ta'ala makarak kita dosa inasalasal himinang kau karayawan mahinang siya kumangi amod tunay nga mga hikakuhila sinamal na to asobed to subay na to yato tilusahon marayaw nabiyan na sinagi nasabot ka inayadto in katan sin kakahinang habulan Ramadan amura in sambayang tarawih mayroon na ini longta di mo na mahinang hampo tagi sa bulan misanin po asa yaon da sa mabing magpuasa mo kung sadya magtinggal sin pagkaon ibang pag-inom ibang sin pagsuod kakat sin doa magtiyaon in pagpuasa magpuasa indila magpuasa in tainga magpuasa in mata magpuasa in jantong iban sin tilawasan sin pamaran tayo hindi katantan magpuasa. Nabang ini nagpuasa tunay niya habukon bulan Ramadan yadto ra kaw nakabaaksin kalaguan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Di murahon nin siki mo manaw madto paluwal di mapatuti ni hipanaw madto sinambok muslim. Di mo manjari in 5 mo pa kayon madto pa amin parkala piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang kay magpuasa ra kaw yadto. Biya. So yaon da katantan agita ko no ha Quran bamukarilan in waktu karilan mo sadya waktu in Quran tiyo masada ko man lang 5 minit ba tiap adlaw di na magpataod pagkalong tawi mga ini imian kita busy na kita mataod na in kwanta mataod na in hihinang ta sumakawa di lihad 5 minit tiap ang kaadlaw sabab di mo maulaulay ni ilago sin kuan sabab in tutong basan lang ta sin amin pagbasa sing Quran kimukog dan haaturan pagbasa hamin pian hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imbayta sin Rasul bukon in alif lam mim hambok na huruf sumagawa in alif huruf in lam huruf in mim huruf imian hadya kaw alif lam mim katluan na bango itungon katanin halawm sin Quran niya in katan sin huruf niya in taod niya mga katotoy mong huran 2,000,000 tong gatos tagkauhan nga ibo. Narang muli paton pa ini maghangpo. Kaya tunay mo niya ito. Pila inyunil kayo sin Allah ta'ala. Katluan tag 2,000,000 duang gatos nga ibo. Bang mo natalo sin Quran. Masya Allah. Ilago niya. Hati ulaw-ulawon mo. Sinamoy nimpuunan sin kita niyo kataan. Unimpuunan dihil kato sin Allah ta'ala. Amin mayroon lugian ta. Amo na yung waktu. Narilan mo adya waktu dahil amin waktu rinil kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala kauhan tagupat ka jam uno nandi ka makarhil 5 minit sinlago sinamin yaon Masya Allah ang pabukon mo ni tinangon bukon mo Masya Allah
Amoy niring ha mga ando kaylo ayaw na to lupason dihilan na to wakto. Insyaallah taala. Nabiya din namin makalingkod pa ko mga putag 5 minit po asin wakto sa bahayang nga masjid. Ataw makarihil ko mga kauhan minit bihan. Makalingkod na ako mamasa na ako Quran. Bihan to. Sampay parumion ay na ako matug dihilan mo wakto. Damikyan. Haso pa yung maka-jukop ko yan sinagisin ini sa kain na yan to. Amin pagtangbos sing Quran makapila tumangbo sa bulan Ramadan na bangaon dapat patauron taniyo habukon bulan Ramadan. Haso pa yung makabawi kita biya sin pahala dirihilan sin Allah Ta'ala bulan Ramadan. Sebab mga ini banus niya Masya Allah. Biyan makatangbos ka ihutang ta mga halom sinang kapito makatangbos ka sing Quran awan magtuy katloan tagpo milyon mo ini lang tarong katos ngayon. Karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di masay po ka. Di Masya Allah, di masay po. Namo ini lang ta iniuuhon si mga bariman. Ang kaning kaywanan ni pagtangis nila mutas na rin kanila yung bulan Ramadan. Pasalin hitangis nila pasal sinamin taod sininilingilan sila Allah ta'ala bulan Ramadan. Buat malengkan biya na sinarina mo wala da naig in mga ibadat. Yan damasi hihinangon sing kita niyo. Iban tumtumun na to mga katawtay mga Quran malaggo in pahala hirihil sin Allah Ta'ala hawak to yaunin panasat sin saitan deng sin wala siya roon malaggo sabab maita inyang katan tutukasan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sabab maita yan sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in asyadud tilaan muna na al-anbiya thumma as-salihun amin mga tausali sa lago-lago tutukasan hiril sin Allah Ta'ala doon ang mga kanabihan karasulan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala pagubos amin sumuno kanay mga salihun unin pagyanong salihun amin mga tao mag-amal pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala way kuhila sinamal nila kimukugdan katantan amin pagyanon ini tao salih bihan sabab malano ini amal nila kimukugdan katantan summal amsal pal amsal manjari magurul-urul na yan to. Sa atin na sumunod na yung mga tao, mga ulama, aon panghati nila. So, yung mga tao takapanghati, kaya ingatan nila yung manjariban, sini manjari. Bihad to. Napakamusid tulong niya. Wa in ka na pidinhi salaba, zida lahu fil bala. Bang siya ini makusugin pamaubog niya ron na pag-aakamayaon, ganapan sin Allah Ta'ala yung tutukasan. So, yung tutukasan, amal dakula. Bangkaw maka ini makaabot madto pa amin duhulan nito inyaon katantan kaatuhan mo in mananasaw kay mo di siya makasuong kay mo at ini katunay mo indaakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kay mo ikaw niya masasaw inya to mo na sa lagbo-lagbo tutukasan na bulan Ramadan wayroon sasaw wayroon sabab gyada ko tanin na so bang kita undunay ni misan sadya namin ini maggumawi ikaw iban sinamin mana sa uyaon amal sa lagbo-lagbo na amal sa lagbo-lagbo na amo yan mga katawtay mga oran nando ayaran na to inamal na to yadto na paabot na to pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yadto na kaya record sabab na in lawi-lawi na to din sambahayang ini amo na impuunan singkatan amal ami in suway siya jukop hikatunay sing kita sabab inamin pagyanon lang simbasa ang galis minimum ka Islam sinambok Muslim amin hikatunay niya in rukun Islam 5 minimum yun to damikyan de sab minimum pag-iman sinambok mu'min amoy in mapatarang niya in unum rukun sin pag-iman bihan na humanap na ito katantan nabang mo yan kaulinan pag-uusid to hikatunay mo in sambayang halom sing kauhan tagupat ka jam amo na in 5 waktu yan kay man waktu in timbangan niya pag umusid to yaon da imbiya mga kasunat-sunatan kaya lalamod labi-labi na to din mo in pag yanon ini rawatib amo na in sambahayang nag-aakadiban sin pardo di mo yang kabutasan inyan biya may takato awon siya ini bay bangunon sin Allah Ta'ala para ha mga tao amin ini magtutunay sinamin rawatib ang putag dua yan ang putag dua rawatib yan damit yan amin kasiguran mo in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam din mga kakahinan
ukabunin sambahayang sinini mahinaat, tambulunin sambahayang sindum. Unin pag-ukab sin Rasul, amuna in sambahayang duang karakaat makauna rin sin salat asubuh. Salatul Fajar. Salatul Fajar. Rakatan. Ukabun niya sin ini Salatul Fajar, tambulun niya sin witir. Nah, Joko, hati niya, kuan siya, package na siya lang sa bahasa Anggalis. Tibuok na siya. Nabang ini mara pataas, tibuok siya, Masya Allah. Wayron na ini gisi niya, wayron na kuan niya katantan, jukup-jukupan nito, hikataw dito, amunad to ini baon sing kita lang tari magkabalos. Di maluppas ito. Jukup-jukupan. Nabang siya jukup na ayaw na to hilangan. Amin pagtaon tijara lang tabor ka. Amo ang tijara lang tabor. Di, wayron luki anta, may ita, sa mabuna muna, in kataan sin puunan din Allah Ta'ala. Nagdinga kayo mo puunan. Well, sin puunan ta. Impuunan ta waktura. Waktura tuan. Impuunan sin kita. Wayron lukain. Wala kita gimuwa din hapakan nina tabihan. Nagdara kita pilakiwan ini bulawan. Way. Waktura. Provision ng Allah Ta'ala katukatan. Doon hawak to yaon. Sabab, doon lang niya ini maano siya makapapikilan hawak to yaon. Tutukasan sin Allah Ta'ala bagkaw ini dumatong kaming kasigpitan bihan, tukasong kaw. Kitaon sin Allah Ta'ala bang aon kasabar mo iban way. Bang aon kasabar mo, doon nahan, makawa mo inamuin kalaguan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab may ta, in mga tao masabar, yaon kanila daran halom sindaghal nila ini damikyan yung pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab di magbutas siya ng pagsukur yung pagsabar. Di. Sabab yung katahan hinang ang malibadat na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda lang na si pagsukur pa Tuhan Rabbul Alamin. Subambahayang in tao, pagsukur yan pa Allah Ta'ala. Magpuasa in tao, pagsukur yan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magsarak ka in tao, pagsukur yan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno hinang niya, aming kimukog dan hasarat, haturan, napatarang sin Rasul, inyang katantanda sin pagsukur sin ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahapahabihan na din butang mo, beita kato sin Quran mahamul niya, wala in syakartum la azidannakum. Kita ko yan. Bang kamu maingat magsukur pa Allah Ta'ala at inihito na inyo in aturan si pagyanon pagsukur, ganapan duwangan sin Allah Ta'ala in mapatut nyo pagsukuran pa susunod. Janji ito sin Allah Ta'ala. Janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ko yan. Nampain siya, magdingil siya, giveaway, di siya magpuhong Di siya muwang din kato. Sa mabukon siya tuwan man siya magpuhong pa. Danya ipon niya. Amo adtuin ko nain kita biada sing kita ianad kita sin akamata bang kita magsarak kari kana sa buton. Bukan ba? Amon lang hiruhal sin tuor ikaingatan sin lawa. Bihad yan malingkat. Hanggang nasambil inililay sa mga ulama impagsarak ka amin long niya hiruhal sin tuo di kaingatan sin lawa amo na yung sarak ka sunnah. Ampay sarak ka wajib biyay ta doon haon suway siya isab kumuan, amin tumarang dihan. Sa malagbo percent, amin kaingatan sin tao yung pagjakat, jakat wajib, tapi 1%. Inamoy ini tutong basan doon ha, namin makaingatin tao, may ta. Hasupaya, in kayo manan makaingat, kaya lupahan na yung pagjakat bihan, makatuntong siya, may encourage siya, makainang isab siya. Suray na amin katuntong siya ito, malapay pa, makabakpakaw karayawan. Bihan saya. Naampay sunna, di kami ang sin Allah Ta'ala so yung kasungan sinyon may nangasabriya pakita kita bihad to at tawa mo panuiso rus ka nakarhili panuiso mo may nangasabsuma na kumangi siya amo yan na insya Allah Ta'ala mga katawtay manguran ininikatan ahyaran na to inamal na to malaggo in kapaiddahan kita ataw ha in hatad ya kau mamasa sin suratul Fatiha asam bayang wala takialam mo dakain na itungan ta in mamasa kau sin suratul Fatiha makaminsan aun magtuy makamuruon karayawan hangi butong gatus tagkasiyaman in hangi butong gatus tagkasiyaman lipaton mo makahangpo tagpito aun kay mo hang kamilyon iban hanggatus tagkaulod tag-isa iban 500 karayawan deng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan na Fatiha aja katuan. Fatiha aja. Fatiha aja. Kadi ko no yan. Bangkaw nag-aaral ng jamaah. Yan muna.
Masya Allah, di na maitong lang takuan. Allahu Akbar. Naturon ta amin biya lang tagaan-gaanon ng mga inikalantan. Ayaw natutuan, kaan-gaanon, labi-labi na tuod. Inamin piyardok kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ning pagpatumtum na mo, insyaallah, panumtuman na to habulan Ramadan, suway na to ini mapatarang habukon bulan Ramadan. Bihan. Ngiyanan lang ko ba sinagikain na balikan ko ngiyanan in bulan Ramadan syahrul jannah pasal sinuay panasawhi iblis sumagawa wala takya na naman to labi to ini tutong basan sin Allah ta'ala wang yaon iblis mananasaw. Amin bang mulong sin ini bahasa Anggalis mga overcome in biya mga panasaw niya. So malagwing challenge. Malagwing challenge. Sa Ramadan. Sa Ramadan tila yaon hambuk ding mga hinang sin Allah ta'ala kita bang biya di inin hukot sinang pamagbugtaha piyang daakan niya. Pagtanda sin Allah. Pagtanda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita ko yan. Ang pawang siya hawak to tandasun siya pag-uus inya to katantan kakausan niya ini sandalan niya to katantan suungan sin Allah ta'ala kanapan. Ganapan. Sabab niya ito'y pagpasuong sinaman ipagpataon sin ituman. Okay. Pagpataon sin ituman niya ito. Ang kanawayron lupas niya. Kanalong sin Rasul, ajaban li amril mu'min. Ida asabahu syarra syakar. Pakana khairan la. Wa in asabahu darra sabar. Pakana khairan la. So, yaon karwawa. Magsukur, ibang pagsabar, dahil ha mga ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, wayron muklas ha mga bariman. Amo tuwin hinangunta, amoy in pag-anaran lang ta. Sabab na in kita, nagaanad na kita habulan Ramadan, in katantan sandalanta. Nahabula di ha ini, waktu ini, masih kita subay nagsasandal si mga yadto katantan. Makadali na ka mag-inom makan, way na problema, kumaon ka, minum ka, wihang naman katanta, sumagawa, mataod pa rin doon, amoy, subay mo hito na ilong ta, amo na yung pagpuasa, sin simud, pagpuasa sin mata, sin tainga, sin jantong, inyan katantan, iitong da sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo mga katawtay mahuran. Amad to imbi mga ikapa tumtum na mo, hibalik ko na magbalik pa, ini, pindo ako, aon pa saan higanap niya. So alhamdulillah mga pelawan hakam Islam yan tunay sa lingkat-lingkat lang tabi mga kiyabulan sangkato sa mga kalasan hay doon paliharan sinamon ibadat sing kita niyo amoyin lang ta magpatutog sa alta amoyin lang ta tilusahan na to in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ding Ramadan sampai pagwa sin Ramadan amoyan to kata natin sa lingkat-lingkat hay doon pangadyan na kisambot siguro sampai na lilay na katukatan in banus in kara sinamon lang tatutong basa sin Allah subhanahu wa ta'ala in yan tukatan lang tabi mga hagantaan hadya katan sing kita sumagawain kata minabutan sin itong kanta arapon in lang tabi mga banus iwan sin taon gantaan tupot Allah ta'ala makaingat hadro bang pilay namon depende ka ikhlasin kita ni mag-ibad pa Allah subhanahu wa ta'ala labi sin bulan Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala na tumtumon na to in mga sila lang ta mga salafun salih in mga nagkauna rin kato pag-iman to Allah subhanahu wa ta'ala inamun law tapang halkain rasin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala unong bulan puasin Ramadan way hadihan nila ha pangindoan pa Allah subhanahu wa ta'ala bangbayan sin Allah ta'ala tay maun inamun ibadat nila Ramadan unong bulan puasin Ramadan nangin doa pa to na ya Allah doa tay matud ka mo in ibadat na muhawalan Ramadan sabab nakagunahan in suway tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na minsan na kita nag-ibadat mangitay maon na wayron na mahasil ta kareho hadar sin Allah subhanahu wa ta'ala so hangkan na in mga long ta sila nakauna rin kato na pag-iman patuhan na bulalamin amo yan to in namon long ta kakahinang nila miumuwa sila yung pangatayan nila patuhan na bulalamin arakala in ibadat na wala na tayo masinta na bulalamin hangkan na suwayad to in kita na mamintang kita bang biyarin yung kusong sinsa nag-ibadat po Allah ta'ala in kita ni malamma kaunuhan kita ini mga sila na kauna katuan ha pag-iwan patong na bulalamin na ayaw kita maniguro sa minsan sila na kauna ayaw paniguro na muna ko man pangindo po Allah ta'ala ya Allah ano minsan pa yung kauna sin ibadat ko tiyo damang mayantay maon mo ya Allah ano yan to ha ayaw ko iman lang mo ano mataod na ibadat ko ada kala yung mataod yan sumagawa lang ta wala na kaamuha kawaya sin Allah ta'ala damikyan wayron da long tapahala makawata na amo yan tuwing kaunahan ta mga panuhang Islam nangkan na sumay kita daran long tabi ang mga nag-upik sa abay ni
at tawagan biya mga hima titingin hawaranta sa jajagahan tayong kakahinangta bangin kakahinangta nakaamura ka at wala amo yan to sabnaing kita magpamuntol kita sa pag-ibat pa Allah subhanahu wa ta'ala bukod sa magpataod sa magpamuntol na labi ba na bang mataod pa sa magpamuntol at tawakan nakaamo amo yan din kagunahan sing kita mga panahon na kami Islam na tungkol pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa amo na yun ng Ramadan inyan on mga alamat baribakas law tangin hawaranta bang tema da kasi Allah subhanahu wa ta'ala na law taning mga alamat yan amuin suway ing kaunan sing kita po sin Ramadan amuin masi kita nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala katuan na at ina suway kumusog gaman in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala alamat yan sin tiyayma sin Tuhan da bulalamin ibadah Ramadan po sin Ramadan na continue rin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala baging kaunan mo mag 5 waktu dan 5 waktu na kau baging kaunan mo magbasa Quran damikyan magbasa na kita Quran baging kaunan mo magsasadak ka na kau amo yan to ining mga alamat sin ibadat ta Ramadan tema sin Allah subhanahu wa ta'ala bang so pa mainhinang ta na continue yan laong taning hamarayaw paamuin magsusung indayaw amo yan to mga panahama Islam in pangilahan tayo na ko imyan tema ang ibadat ko ma-feel mo yan kana naman mo yan bangin kakahinang mo yan puasin Ramadan masimasirain karayawan hinang mo alhamdulillah ini ikaw lamod din mga ipon sin Allah ta'ala amin na tayo may ibadat patuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan to mga palangwan ha kami Islam in pangilahan ta amo ipag-detect sing kakahinang ta amo yan to narapon bangin kaaunan mo long ta nagibadah Ramadan pagpuasin Ramadan 5 masarta long ta nabugto na in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na alamat sin inikaw wayon ni mayaw in paglong ta ibadat mo patuhan Rabbul Alamin sa may ta na pagpuasin Ramadan new class na isang pag-iman sindaghal mo na maida sin Ramadan at inainyan tukatan long ta suway ta di pasaran mga palangon ha kamay sa mando ayaran ta tuon in ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala karna mahunit in magjaga at tawakan magsandasin o habdi magsandasin karo amoy na hinata Ramadan pag-usad to pagpuas in long talukpas unta in karayawan long ta sa lago-lago hinil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw na kita mga subo kansiyo long tabang tiyay da kay ibadat ta sa kita yan to inamun long ta mag kita sin ginhawaran ta sin kakahinang ta bangin kaaunan mo masi sub mo long ta pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala misan when in Ramadan na inshallah ta'ala inikaw yan long ta ring mga tao tema sin Allah ta'ala pag-ibadat niya amo yan mga panahon ng Islam natin niya kita yan to'y namun lang tamaguno kita yan namun sambat ko mag-evaluate sin kakahinang ta bang lang ta nakaamura ka at tawakan na tayo maraka sin Allah subhanahu wa ta'ala na bang sa pamain kayo kaunan hiwatang ta matinusa ka magsambayang barjama sin Ramadan pagpuas sin Ramadan na may kantinusahi sabab na yung pagsambahayang 5 wakto lalabi-lawa kita niyo mga bangsa kausuan namikyan ini daw tali nga mga wajib sa Allah tali so kita magsambayang berjamaah na bangin kaunan mo nabiyaksa ka Ramadan nagjamaah matino sa masjid puasin Ramadan tinusay rin sabing pag amon pa daw mo pa masjid karna magsambayang berjamaah karna amo yan in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan na ubos na nalisin kami ibasin mo kalasan namon long tamulo na kauna patungod sinukuman si magsambayang berjamaah gatuan na inyan tumatan na napatadang masin kita inshallah subhanahu wa ta'ala tuyuan na to karna na nasabot siguro kain na magbidda kauhantag 7 kauhantag 5 in darajat in pahala sin magsambahayang isa-isa rin si barjamaah na ayaw kita long tabi ang mga amuin magpabinhaulihan in mga silayan to nahaunahan ini kawiri pa long tabi ang mga nagiinod-inod ha atay kuran ayaw suway kita lumumba sa mayta in kabayan sin Allah ta'ala suway kita maglumba-lumba pa hinang marayaw pastabikul khairat long sin Allah subhanahu wa ta'ala paglumba-lumba ka mo pahinang marayaw na in paglumba-lumba pahinang marayaw inyan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in suway kita magpataw sin ibadat tasarta magpaamo sin ibadat patuhan na bulalamin magkaamo kabayaan sin Allah ta'ala aturan lawn ta siyara sin to na bulalamin sarta sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabalikan ko mga panahon Islam in lawn ta pag-ibadat Ramadan lang ta na mausal ta rin pag-ibadan niyan hawa sin Ramadan basin magsambahayang damikyan magsambahayang da kita misan bukon bulan Ramadan damikyan in pagpuasa na long ta puasin namon pawajib sin Allah ta'ala bulan Ramadan aw pa mga sunnat ka to sinaka may Islam biasa pa ba amo sunnat long ta unong adlaw ni katuan na long ta bulan Syawal
Na yung bulan Syawal, masih kita yung bulan Syawal. Awan pa na kapin labihan po adlaw kada ko niya. Na yung mga sila wala pa lang nagkasunat, ando na aw pa nakapin adlaw lang sa bulan Syawal. Insyaallah taala ayo tayo ni mga lang ta lupas unin waktu. Unum adlaw ikajukob sin katluan adlaw kahontag siyam adlaw habon Ramadan na bang mo ito kaya na unum adlaw bulan Syawal ando nakapuasa kau katihawaan sin long tatahon. Amo yan tibuusan sin tahon biar sa kolor na puasa mo. So amo yan mga panahon Islam. Kita niyo ba mga panahon ng Islam. Bang kita nakapuasa long takya puasahan ta in bihul Ramadan. Doon nakakauhantag siya mataw katluan adlaw. Ang patakya na panunong adlaw habulan Syawal. Inbistahan lang sin Nabi kasi maddahar biya kao sin nagkapuasa halom sin ang katahon. Na halom ang katahon nabilang kao nagpupuasa. Manjari nyabot na isab in Ramadan ang susulmon ini. Pagpaabot si Ramadan namuasa na isab kao Ramadan. Manjari pag-abot sa Syawal puasa ng Ramadan ang susulmon ini nagkapuasa sa urong adlaw. Lang tahang katahon na ibadat mo hanggang tahon na sabsyongan na katuhan na manjari banggang tahon pa tahon biya na jahayan to insa kaula-ula katiyaman si pangumulan mo halang puasan hadya ka subhanallah amo yan to injajak patansin kita yung mga panahon na kamay Islam kan naayaw kita maglawng ta maglugpasin waktu na mga sila long ta wala pa nakatakin nagpuasa atau akan biya mga nagbabayad pa kada katuhan na on palamihan po adlaw long ta Syawal na kapin manjari pa kita niwang puasa unum adlaw insyaallah subhanahu wa ta'ala tinusahan tayan to karena ini long ta jajak patanda kula sin ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang hipagpataon sin ibadat sin kanyo karena ing kita niyo biya sin agi nahaw po yung pangumulan sin kita niyo ang kana mag-apas kita niyo sin sarayaw-rayaw ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala magpataon sin karayawan sa alta makaamu hakawayan sin Allah ta'ala hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah bang mayan kita sin Allah ta'ala taufikan paamuin long ta makahinang sin namun pagtaat patuhan Rabbul Alamin iban amun di kita niyo lumiso magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw talog paswalin kabuhi tali halaw masin dunya ini hari talong ta mahinang inparda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay intiap-tiap siulangan ng mga waktu ta mahinang ta pagtaat patuhan Rabbul Alamin karena amurayan mga palangon hakama Islam in maksud sin kita piapanjari sin Allah ta'ala dunya ini na magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin hangkan na subay sa sa adlaw mahinang ta pagtag-ipon pa Allah ta'ala in tiap-tiap waktu kaya buskato sin Allah subhanahu wa ta'ala ayroon nagka-fardo at wakan sunnat ininikatan hinangunta kadal kakaus-kausan sin kita karena inilang ta amunayin maksud sin kabuhi sin kita di hadunya na mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin amuyad to inding mga long ta pangadyan alhamdulillah long ta kaya tukbasin kami hakanuyukatan biyayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mag-continue sin kami in pangadyan at wakan in namun long ta uno ba ini programa sin kami sa kahaba long ta mahapon sin ahad malamis nin hagatuan insyaallah ta'ala ini long tabi mga piangukaman sin kami magbalik kalo insyaallah amon balik long ta adlaw ahad to dum isnin long ta magbalik na kami pa amon long ta series sin maudo sin kita kami insyaallah subhanahu wa ta'ala katuan na at kumawa kami maudo to damo in long ta tukbal na bilang pengajian sin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala katun yukatan murah-murahan mga parahama Islam in kami long ta yari imaluk kan yuha masabihaw nini sarta yan kamu isa mamun imaluk kamu jimaja kasin program sin kami na makontinue ramayan in pagpangaji long ta sin kita nyo riha tempat mulya ini sarta long ta iwan na sin kaibanan mga kaguruhan amuin on sa program sin sila luain-luain sa blong tabi waktu katuan na insyaallah mauron niyo rin katan na ukawan niyo hajin sa kaibol dahil insyaallah ta'ala na yan day pangadyan doon katan nung tabi mga magsublikan ting kaguruhan magdi pangadyan katon niyo katan insyaallah on pa katuan ng kaminit palwa minit yung tukbal ko kayo mo kapag inyad to long ta karong kanyo kain na nasabot na mo imbya mga tungod paparkala labi-labi na to din sambahayang inyad to wala yad to natugila katantanin mga ini tiyo din nasabot na mo din dito kakahinang amoy inlong tatutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabi halong sambahayang yaon yung pagduwa ata aon babas haunta aon yan katantan ini tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala misan sadya namin tikang maharap pa masjid biha subhanallah aon da ini dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala runhan ini kalagkuan inangkat mo pataas angkat to ni sabihin ni darajat pataas sin Allah subhanahu wa ta'ala inhantak sin sige mo pababa isabiyad to mapakpak isabing dosa
Sini ni kita wihat. Na ayaw habihad to hawak to maginiudo sa jakaw yaon damikyan pagsutsi mo yaon katantan mapakpak dain katantan pandusahan sing kita nawang yad to kataan naaanad kita hapag jamaa balabi-labihan ing katantan tutong basan doon sa yan amo yad to mga katote manguran impapatumtum sing kami insyaallah ta'ala himalik na mo impanumtum amoy in pangasubusin Allah ta'ala paay na tadhabon harap niyo na pakain naharap nato bahay ni pakain way ramahinang nato papirru ilallah pakoy ka mo magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya na way ron papakoy ang sing kita ni bot maling kanarap kaniya na impakoy harap kaniya parihara na impakoy paruwain na siya natin makananam simbiya mga kabinsanaan insyaallah ta'ala pakoy nato katan pa Allah subhanahu wa ta'ala himinang singkatan piyang daakan niya iban lumayo dahil katan si panglangan niya supaya kita niyo parehara supaya na amal na to na pauna na pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin wayron nakuhila insyaallah subhanahu wa ta'ala ibin ko magbalik pa ini pindo ako maghatam ka to tanim sin wakto na to ini insyaallah. So, alhamdulillah mga palawang ham Islam na timubtub din wakto sing kami aluban ni sini insyaallah subhanahu wa ta'ala biang sinaki na kakitaan nyo kami magbalik insyaallah long taha amuin dum isnin insyaallah magbalik long taha susungon long ta isnin ya kan insyaallah subhanahu wa ta'ala so manjari long ta dito na muna patubtuwan in kabdangan sing kami ibang ondeng mga kabdangan na mo long tabi mga wala nakaamo atawa kan long ta nakasya deng ha amoy pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala bahay niya turing hapanasat sin syaitan iwan nakalamasin pag sinilmo sin kami arapon mangingkabdangan na mo long ta nakaamo long ta hawaita sin Allah ta'ala akallam sin Allah ta'ala asun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inabaita sin kami inyad tukatan taufik kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy din bambukan sing kita niyo sarta ang gautaan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan yan pun kita niyo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta tiyapigan kita niyo paamuin long ta pa kumusog magtaat patuan mula namin sarta mapakain kabuhi na to hapag ibarat pa Allah ta'ala sampai na hadya kita ni muklas tayong haba na dunya ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mamaid na kami hadapal kasilasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi